मणिपुर लेभी की मपांगल मतिंग हापकिबा थवाई हापकिबा अदुगुम मियोय मनी नवाब गुलू हरिसी सही तरेत खुंताक पदगी सही कुदरेत खुंताक पदगी मणिपुर आइबो ममिंग असे अमुक कन्ना हलगोय दुबुदुदगी कन्ना नबो होनबा मतमदा लुरक लबा मतमदा मितै पांगल सिंग सिगी थौदांग असे सिंथाबदा लोइबो खंबनाइरो मितै न मणिपुर की मपुनी हाइबा तारगदी मपू ओरिबदुगी मपू ओइननबगी मगुल दो हाप मतमदा मपू दो हेनबदा कनान ओहेली मितै पांगल सिंग ओहेलपनी इतै पांगल सिंसे कैदोंदा कनागुंबा मन इंथोकनबो होनबा निंगोल मवानी निंगोल लौबनी करम्बा रिफ्यूजी दा करम्बा मपानदगी चंगकपा अदुगुम मियोय अमदा मितोप अमदा करमना आई इचानुपी पीगदोरिबनो मरम अदुना लैरिबा तोंगान तोंगान बा युमनाक सागै सिंग लैरिबा पांगल की सादा नौदा संथोरई सिंसे मितै पांगल सिंग सिगा अमतनी कनागमना हाय बंगाल दगी लापनी बंगाल दगी लाप मरमना बंगाल हाइबसे पंगाल हाइरे पंगाल हाइबदगी थैथरगा पांगल हाय मैतै पांगल हाइबनी लाले सेमजन बनी सुदो इंटेलेक्चुअल सिंगी वहाक वाखन मितै पांगल हाइसे मैतै सिंगी लूर तानफम कयादा मैतै सिंगी पांगल थौना ओय हाइबगी दमक्तबो मैतै पांगल हाइबनी ngasisu ningol mata brigade पांगल लौरिबा रोल से हौजिकती पॉपुलर गवर्नमेंट सिलाबनिना खर मखै हाइबसि यारे पांगल लौरिबा थौदांग पांगल नंगसि से पांगल लेरमद्रबा मैतै पांगल लेरमद्रबा मितै सिंग से चरा हेलबा सिरमबा याय करिगी ngayok chapugumna question laga leikhrabasu dei da mapandagi karigumam ta pusalap yaroi doribani mitai pangal sing asina gari thaudrabati aduga musu bedawi nakalamuramda mitai pangal sina na haktheng nana thoktragasu nakoi nana pan ngakpada direct volunteer force ta masin naidana yauribani lan ju kapkan lan kape habisu khangan siade करीगी खंगल लुरगना पांगल सिंग सिसु सत पथिंग कदोरिबो पांगल सिंग सिन तत पथिंगिबदा अकोय पुनमक से चरा हेन गदोरिबनि सी गदोरिबनि पसिगी नुंसिनबगी लंगला सिदैदा पांगल सिंग लौरिबो रोल से मसि अतुकि मतिक हदकी मतांग सिदैदा सही अहुम सिदै यामन साव रोल मनि सुमाइना इतिहास की पुवारी की नुपी लान की मतमद ओरबसु 1891 की एंग्लो मणिपुरी वार की मतमद ओरबसु अदुगा सही तरह खुंदाकपगी मतमद ओरबसु तोंगान तोंगान बा इतिहास की लासनदा मितै पांगल सिंग सिना यामना चावरबा अखोगी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी मणिपुर ngaknabagi dam tan lawda lakose don't bite the hand who helps you nangi nateng pangnabagi damakta nakut pairaga komadu gi singkat pireba shibagi komadu gi singkat pireba mioi adugi makut ado sikano don't bite the hand who helps you noro ki komdagi singkhatina na buhona riba khutsinga se sikna na buhona gano madu sikpadi pame karigi pami ba sikpaduni kuki naga maitai pangal singkup sana thugairaga yong natan yen bagi matawgumna manipur thupsin ba pamba aduguma makhalgi manungda conspirator am lairi habase मैतै न खंगी मैतै पांगल न खंगी खंगबदुना कनागुब खरना कक्षा भी सादने इंजलप तारगसु ngasi फावबदा मैतै एमसु मैतै पांगल के मरक्ता नुंसी चानबगे लिपुल मना सिंगदना पुनसिंदना ट्रक लाक्सिलगा थम्मिबसे मोहम्मद अलीमुद्दीन की असेंग चादा नवदागी असेंग ई अदुगुंबा ई अदु यावबा मैतै पांगल सिंगी नी वातन लैरी हैदुगी खुदमने अदुना नवंबर की तांग तराग मापन 1972 मणिपुर से मपान चलगा अंगांग वाजब मही मसिंग तंबगी मही मसिंग तंब है एजुकेशन है बैकबोन ऑफ द सोसाइटी खुनाई से मही मसिंग तंबगी कांगलोन सिननी खुनाई चौखट नत्रग चौथब है लेपदोरिबसे मरम अदुना हायर एजुकेशन की प्लेटफॉर्म अमा पीगदबनी है मोहम्मद अलीमुद्दीन की असानब मिंगनी होय कुन्ना कोइना मा नत्रगसु अतोप अमन तौरमबदी याय थेंगदरगा
ngana Manipur na state root hek phangbaga khai riba sidaida Manipur gi awang bathaki taibung mahikol university ma setup tawdaba yade haibagi wakhal amaga loinana mana senaki amasung madu sangsinki maduna maram oiragani kaidawi 1972 gi November gi tang 10 ga 8 da JNU Center inauguration tawki Jawaharlal Nehru Post Graduate Center moina to Manipur University da ina saijaki Muhammad Alimuddin Gumba Amabu Manipur University Linkat Lamba Amabu 1980 dagi Manipur University Linkat li haidana ibasi yaroi aikoi gi Manipuri department gi oina department in profile amasung department in history ma iba matam dadi ai isa mga semjai madu dadi kaidawi haiba matam da Manipuri department gi oina 1972 dagi wari do li gadabani 1980 dagi li moina 1980 dagi li bada Alimuddin gi magi wari se eras to mutat kiba mutat bayaroi Alimuddin gi chauraba saktam mama Manipur University gi campus ta latham thoe amasung Alimuddin na Manipur University linkalam base siga mari lenna Alimuddin na pok numit ache half holiday bu thado pusume celebration tawgani Manipur University day haidana chauna celebration tawdoi se 1980 gi Manipur University Act pass tawkiba numit atu da natte madudubu mapung mahi phana rabagi tamta hainau pambi duna palakanda mahi palakanda khatanate hainau ado mahi pana na bhonar pa adu batha griba miwe aduni khon ningsinga dabade Manipur University ki matangda ikoi megi tang kungani thoida Regional Medical College hakchang phananaba in the field of education in the field of medical science miwai bagi hakchang phana laiba kinjang kaijang daba nada yekta bai base masi ohenna bagi damukta medical institute amasu mathau tai hai basdagi haujiki akoi rim saidana Regional Medical Institute of Science haidana akoina khangnariba rim se aims ki thata pukhatni haribasigi magi ahoba madugi saihau se kanana tambirami Alimuddin tambirami adagi amukai dore haiba matamda bangal singna kundorakdagi chek yum saba chek chuba chek saba haibase tambiraki bangal singna kundorakpadagi bangal singna lakpadagi Manipur da sa hong hongba sa tara chaba matamda khara wana leirambagi sa hong hongba double cropping amasung triple cropping se Manipur da kanana hogdoraki bangal singna hogdore aduna maram oiraga chaba thakpase marang kaina khage ma Maharashtra matamda marang kaina charakidana lemakpadagi madu tungsinna thamna bagi damakta aikoi tungan tungan makhalgi mongsanggai kai je hariba lamdam singna lamlong gai mongsanggai tungan tungan ba kai singa se kai mafam se Manipur gi mafam kaya da kai gi khwai gi mapi oi ba mafam yam chauna thamba mafam kai bi tungan tungan kai singa se masi sem ba hore adu gi makha tarpada triple cropping gi ha mamang da pioneer oi ba pangal gi ahal sing thambiram badu gi makha tarpada agri gi anoba makhal gi revolution ma purta ba yadi haibagi wakhal da Haujikina Agricultural University Central Agricultural University gi setup tawbusu kanana Alimuddin tawrami aduga muksu kaidori haibada Board of Secondary Education Manipur bose maina khangari base class 10 metric thabagi board ama matamdu dadi kaidori Calcutta University gi makha Calcutta University gi makha dagi 1948 ki matamdu di Gauhati University gi makha Gauhati University ki makha da laik tamba matamda parikha thaba matamda che chang lok thokpa adi parikha thaba chatpa matamda su kaidawi sangari torga chanarami adugi awaba saktam mase masdi kallaga Manipur da adugi human capital ama puratna na bona ba matamda mahi masing tamba mahi masing haiba khunai ama sengpat na bona matamda madugi controlling board ama laitaba yaro yadna BOSEM Board of Secondary Education Manipur haibase 1972 da setup tawbuda Alimuddin ki kok tagi puthore ni aduga loina na ahan bada beat candidate pauna brajabasi asina singba laiji dabagi numit ase Manipur ki nationalism ki mai hoba kwai ki maroi ba thodo aduga ma thodo ka se pangthok pa yaroi Manipur je masigi nationalism regional nationalism je namda gi tor pa je mamangai matam dagi horkhre aduna 13 August
ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯐꯥꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯦ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯅ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ DGP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯏꯠ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ DGPꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯁꯦ ꯁꯨꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦ ꯃꯇꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤ ꯌꯥꯏ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯃꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯃꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯃꯁꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯕ ꯁꯥꯟꯅ ꯎꯕ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯑꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯃꯩꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯕꯒꯨꯝꯂꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯥꯜ ꯑꯔꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩ सिद्ध नते मणिपुर अखोई लॉ कमीशन मान सेमे खोजोम डे एप्रिल की तांग कुनगहुमदोई 1972 सिसु खोजोम डे हुजिक अखोइना मयाम की लम कोइबगी मफम अमा ओइना सेमिबा सिसु अलीमुद्दीन जत्रा तौरगा अलीमुद्दीन तौरमी खोजोम डे सिसु माइकई कयादा अलीमुद्दीन असिगुम्बा मखल की कथोकपदना मसक ओइरबा थबक थौरम मयाम से थबक थौरम पांथोइबा थबक थौरम पॉलिटेक्निक की लिंखलमीबा पे कमीशन लिंखलीबा असिगुम्बा मयाम पनबदा सिंथाबदा लोइबा खंबा नायररोइदबा थबक मयाम से मसी तौननबा होनरिङैदनी माबु चीफ मिनिस्टर ओइहन्दननबा होनबदुना हेनमनगिदना यामना तेना तेना खोंफम अनि खक्ता अमना सही मगा नुमित मरीनी अमना नुमित चामगा कुनगा तरे खक चीफ मिनिस्टर अनिरा खक ओइरमबसे तेना चीफ मिनिस्टर ओइरमसु तेलिबा मनुंगसिदा तौरमिबा थबकसिदी चीफ मिनिस्टर लिसिंग अमा लागसु तौबा ngamaroidaba थबक ओइरम तेन मनत्रगा सांगबा हाइबसे the longevity is not measured by the time or time period, it is only measured by their action मखोइगी action दुनो वनगदबने चही तरा मंगा कुंथा चीफ मिनिस्टर ओइबबदी था मंगा खक था तरु खक चही मखक चीफ मिनिस्टर ओइमबा अलीमुद्दीन अखोइद मंगाल मयाम पिलमी he is the teacher of all MLAs in Manipur, not only all the MLAs of Manipur but also all the MLAs in the Indian country. भारत लेरिबा MLA खुदिमक की तमजना फमोइबा गुरु अमने राजनीति की गुरु अमने हाइबि याय अलीमुद्दीन असुमना कथोपदना मसर कोइरबा अलीमुद्दीन से मसिसना मसिदगी माग कथोपसिदगी खोइना करी हाइबि याय ममांगैदा मैतै पांगल सिंह थुदांग मयाम यारख्रबसु मॉडर्न टाइम की मॉडर्न डे की आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न मणिपुर अनोब मणिपुर में सेमगलंबसे मसिगी आर्किटेक्ट नि खुटाई बनी मणिपुर की अनोब मणिपुर की खुटाई बनी हाइदना माकु सिंथाब याय अलीमुद्दीन सी अदुना अखोई अमत्तो ओइबगी लिपुन नुंसी चानबगी लिपुन से ngasisu ekhoi thugaina honarakpa aduga asuk kanna langi adugumba makhalgi lan lalong ama chatharakpasida lan sida ekhoi soknariba lan se kuki ga maitai ga natte soknariba lan se kuki ga maitai ga natte maitai ga kanagumba amagani kanagumba haibadu nungai roidaba kangbu amagani hojik soknariba lan se मखोइना पैसा यामना पुथोई मखोइना खुलाई यामना पुथोई अदुगा कुकी सिंग सिबुना खुलाई वेना सिजनरी मरक सिदा केदौरे अखोइ बु थेमना नबगी दमक्ता ngasi bengul khongre lan hak lep khisi haidana bengul khodimak lan loiba nati lan lepani resting period aduni tummani hayeng nongalap ka mikap tholpada lalam lakini do khoi gi marakta kedawi अखोई नोंसा लेते हाइदना अखोइना पाखत्सेबदो नोंसा
नोंसा अमा पिरमिबसे करम नोंसा हुईदा मार्क्स नोंसा द मार्क्स कुपसन नोंसा अमखक अखोगी मर थम्बी हसे अदुगुम नोंसा दो अखोगी नोंसानी हाइदन अखोइना चाउथोकचै अदुगुम हुईदा मार्क्स कुपिरगा थम्बीरब नोंसा दो करिगुम अमत तौजब ngamde ngasi करिगुम थबक अमत पांथोकजब ngamजदे मदुना उसिल लोरगा था खरगी मतुंगदा मणिपुर थुगाइना नबगिदमक्ता महांग उसिल लोरगा सिल ओय हाइनिंगाय लेते हाइबसे एखोय सेक्शन नबगी लाइवा सिसु अलीमुद्दीन की हिस्ट्री अलीमुद्दीन की लाइफ नैनब तारगदी मुन्न खंगनी मान कथोकलंब अदुना मितै अमसु मितै पांगलना मितैना सिग्रबसु मितैना मुत्खरबसु मितै पांगलना मणिपुर इमा से नुंसीबगी वाखल मणिपुर है मितै की नते मणिपुर है मितै पांगल की सुनी मितै पांगलना मिसिंग याम न हेनगिदना मितै न मिसिंग से अमत लेतदना मितै पांगलना मणिपुर कन्नन होनरबसु मितै पांगलना मणिपुर कन्नन होनबदुगी राइट तो मितै पांगल सब चाना ले मितै मुत्खगनी मितै मसिंग यामद्रे मितै मसिंग यामद्रगा पांगलना ताइनबसु मोय मितै मसिंग यामजदसनो पांगल मसिंग यामजसनु कबुई मसिंग यामजसनु तांखुल मसिंग यामजसनु मितै मसिंग जीरो द तक्खिसनु तौबदबु मणिपुर नुसियो मणिपुर कंसी हाइब वाखल दुने खोइन लैरिबदी मितै पांगल न मणिपुर से इमानी ऐगी इमानी हाइदन नुसिजबगी वाखल अलीमुद्दीन न करिgi तमक पेट्रियट डे पांथोइबा बीर टिकेंद्र जी बुखैना नुसिरिबदी करिनो बीर टिकेंद्र जी की मसक तुदा ममिंग दुदा नते बीर टिकेंद्र जी जाविबा ममा लिबा नुसिबगी वाखल दो अदुगुम अलीमुद्दीन द तादन यावी अदुननी महान करिगिदमक्ता मणिपुर यूनिवर्सिटी सेटअप तौरिबनो महान करिगिदमक्ता बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिंखलिबनो तौरमिबा थबक खुदिमसे मणिपुर की याइफन नमनी मैतै की याइफन बसु नते पांगन की याइफन बसु नते तांखुल की याइफन बसु नते मणिपुर की याइफन नबगिदमक्ता निमार खलमसे यूनिवर्सल ओइबा दुगुम मखल की वाखलमा लिखलम ममोंद यावरिबसे पांगन खक्तना तमजनफम खक ओइबद नतना मणिपुर की मिपुंग खुदिमंगना थोइदोक खेंदोंना पुक्चेन पिक्सिलक्पा मतंगदा मैतैसिंगना बिग ब्रदर की रोल लवी हाइबी वानी मखोइना तमजनफम की मसकसे अलीमुद्दीन द कोक्थोंग अमा लैय खोइ अदुगुम्बा अलीमुद्दीन की पुंसी से अलीमुद्दीन की मागी मेमोरियल लेक्चर से मसिना लैरिबा मखैदी लैबा मतमसिदा लाकपा मतमसिदैदा अखोइ से अखोइ की थमोइदा लैबा कनागुम्बा खरना हिगाय वा सानारागा अखोइ मसेन हातोकनबा अखोइ मसेन येंथिनबा सोशल मीडिया दा करिदा लाइबा मयाम से मसिजि कंट्रोल तौननबगिदमक्ता अखोइ अलीमुद्दीन गुम्बा पोखिबने अखोइ की मरक्ता मदुगी मतौ तमगदबनी मैतै मरक्ता फबा याम लैगनी मैतै मरक्ता फतबसु लैगनी पांगल मरक्ता फतबसु लैगनी पांगल की उरान बलैबदो अदुगी मतौ गुना मैतै दो उरान पुक्तों लै मैतै की उरान बदो ममिंग पलगा मागे स्माइन पोटला मे पोट लोरो मे हाइबा याय मैतै उरान बाहायरदि नुवायरोय पांगन द करिगिदमक्ता पांगन उरान बाहायगदोरिबनो अदुगुम मकल की कम्युनल टेंशन से सागलगा सागलिबसुजु कनाना असंब मियोइना नतबा लाइक लाइसु हैरबा थवइनमकी थादोकलबा अदुगुम मकल की ग्रुप अमना खुटपु अमना मणिपुर थुगाइननबा मणिपुर हातोकननबगी सिनबा लालोंग अमा इखोइना उरी ngasiси असिगुम उरीबसि सेक्शन ननबगिदमक्ता सेक्शन बगी लाइवा से सेक्शन बगी लाइबाओ से अलीमुद्दीन गुम्बा मसक नाइबा म्यूसिंग अखोइगी पांगल की मरक्ता मितै की मरक्ता यावबदसु असिगुम म्यूसिंग असिगी पुंसी वारी से नैनबसने अखोइदा पीगदोरिबनि अलीमुद्दीन लैगिद्रबा अलीमुद्दीन की मफमदा अखोइना निंगसिंगबा वारी वाहै खरा हाइबा माबु पोकबा सिबा माना तौरंबा थबक खरा सिंथाबा अदु खक्तना नत्ति ngasi अखोइना थौरंबसे पांगथोइबगी मोरल से एगी वाखलददी करीनो हाइबा मतमदा अलीमुद्दीन की महांगना मणिपुर नुंसिरंबा मागी स्पिरिट तो मसाग ओइजबा थादोकपगी स्पिरिट मियामबु अपुनबो ओइना मसा मना ओइना खोलंजललंबगी अदुगुम्बा स्पिरिट दो थौना लिंजेलदो मदुदुगी मतौ तंबदुने अखोइना मैतै अमसुंग मितै पांगल थोइदोंना कंपाक्ता लैरिबा कम्युनिटी ख्वाइदगी नुंसिनना लैरिबा अमसुंग चाउना मणिपुर कनबदा मतेंग ओइगदोरिबा अदुगुम्बा कम्युनिटी अनिसिना तमजगदोरिबसे मखोई खक्ता नतना कैदवी हाइबत तोंगान तोंगान मखल की चिंगी फुरुपसिंग असे इसिल इनाउसिंग असे मसिनसु तमगदबने नोम नत्रगा नोमदि सोइदना खाकनी हारिबसे अचुंबदि अखोइना लोटुना थंब यारोय अलीमुद्दीनना माना थमसिना अखोइगी मणिपुर खुनाई से कायरमदाई निकुप्ता अलीमुद्दीन हरे कृष्णा न सोनबबुदि अल्लाहबु सोनबबुदि अदुगा जिसु सोनबबुदि अलीमुद्दीन से सोलगा निंजरगा अलीमुद्दीन की मागी स्पिरिट तो निंजरगा
मनपुर कनबदा मनपुर बु अखोगी कायगदबदगी अइना फरा साउनिंग लेरसु कम्युनिटी मु साउनिंग लेरगसु ओ अलीमुद्दीन गुम्बा म लेरमिको हाइदना खल्लगा अदुगुम्बा अलीमुद्दीन की चादा नौदा अलीमुद्दीन गुम्बा मियोय मयाम अमा मनपुर की मैतै पांगल मरक्ता मैतै की मरक्ता पुरमगनिको याउइको न खल्लगा नुंसी चानबदो पुरक्प मतमददा मनपुर कनगम nganggadabani haiba wafam se thamjaraga matang asida ha tension jari kunu jari Agachari Kai Kumnajariba Dr. Naurem Sanatombo Singh Assistant Professor Department of Manipuri University Nangasigi Tauramasigi Resource Person Namawaina Yam Marik Chumba Wakal Sing Wininga Weba Loinana Aikoi Masel Amat Tawaina Nuksisanon Laminaduna Iram the Masibu Kannabaki Wakal Londa Yam Marik Chumba Wafam Sing Tambiram Bagadamakta Tagat Pondokshari Makha Tarakpada Kai Kumnajariba Dr. Syed Ahmad Associate Professor Department of History Dhanamanjuri University Adugumlaba Professor Dr. Syed Ahmad Pu Asigi Ani Suba Resource Person Waina Wafam Tambina Bagadamakta Noruna Kausinjari Assalamu alaikum, DICE member. Haifetang akhoi DICE member oi biriba asigi function asigi president oina Abdul Hasim chief advisor Alimuddin Memorial Foundation dagi Pabung Ojoy Tamo Meghen dagi akhoi Han Alauddin Alimuddin ki machanupa dagi Oza RK Nimai Maulana Muhaizuddin dagi Oza Joy Budi ngasi jaingo aiga helak chaminabane ma se wa ngang base ado ngasi ayuk phone tawre ma amta haidok piu masangamdre na ado Oza Joy Kumar ma yawrom magdi Oza yawrom jam nungai ga dawdi aiga maga personally Alimuddin ni matang da wari sanaba dum lei ado ai tamjaning bane ado Oza dagi Oza Sadatom balai jare punamakpui kai khumnaba uchari aduga lamdam asigi ahal laman ulemai kiram Alimuddin gi yam extended family hai tare pak sauraba family adagi media gi mi punamakku ikai khumnaba uchari ai khitang academic oina ai adum khange Alimuddin gi haibase maru oina akoina statehood phangaba matungi magi achievement do adu oina dum nainagani haibase adum khange ado ai gi social media da Facebook Baba yengba mi follow tawba mi na dum khangam gani ngahak leitana dum yam kup thanaina dum ibani Fakhruddin Ali Ahmad ka ngarang nahan tabu maga namason minnabagi wari ga do yamna angakpa wari ngatani magi ado ai kitang sanghi basu yai waro bibaya de kaigino haraga Alimuddin khaki tawrabanina ado ai 1970s khaktang concentrate tawjaroige aduga Alimuddin da khaktang so ai focus tawningdaba kaigino haraga akoi gi sida problem amakhak asai su ozada mamang bisu thambirame ai gi as an academician ozama oina aina khangjaba amakha leijai satra singa sum loina rakba chahi 10 rom hele aina loina jarakpasida ngasi gi haurak iba mirol pangal loigera maitei oigera kuki oigera naga oigera akhoi masen gi history je amta khangnade tasengna mamangda Lilong Haurebi College ta aina wangang matam da hai political science ki subject ta yaudi haibase aduda oza ma hogot laga ingon de yetle aigi chanupi political science ta oza oiri BA da 1960s fautani hai tamise
aduna akoina kupsallaga kanaroi karigido haraga ngasi noina kari contribution tawkrage haibagi question sini loina tawnara isi community amaga akoi masen hangnara ibase noina kari tawkrage haibadi ado ahallaman sing khange loina sikre yamana tapna sum sikre memory loina pugre muslim na su madu collect houde maitai na su collect houde rusina raba wari mayam ama leram gani ado pabungi ai handak ma pabungi yumde su chatlu photo ga su wai dana khotana wari kuina sanai wari mayam ama lire ado pabung khakta ngaire alimudin gi yamna kupna khanghauba ado ai se yam kuina follow tawraga lae mu da function tawbo khudingi ai record tawe khabar dai na matek magi quotation kai hairam basing se ai huren patharake ai na maru oina trace out tawningi base maru oina kai no haraga as a muslim community amoina community sina 19 second world war gi matung swai dagi akoina tawrapa contribution se kai no syllabus ta yaudabani na akoi su khangde mi su khangde nakoina kari tawrage haibase every community amada hangnaba wahangni ada ngasi di ay dum toina haijabuduni maitai na maitai gi pangan gi kuki gi naga gi wari dagi henna toina chawthokte akoi se manipur gi ngangbi ni ngai mi leitre haibuduni ta seng na hairagadi ana masi karai dagi thoga ibno haraga akoi masen gi history contribution je khangna raktabadagi ni ado aina yaragadi ngasi gi da thamjage sangna waro biba yade kai gino haraga purposeful oining ai thabu loina cancel tawramaga college gi ngasi vc kai ge akoi meeting tawbodo lai loin thadu ai lai aduna ai phajana amtang haijaram ge 1939 dagi 1949 phabu se phase amani 1939 dagi 1949 masida achauba manipur gi political development ama ningthaurel gi sason muthanna bo honarakba aduga modern manipur ama semnarakba gi phase tuni masida kari thogai ihan hanba manipur da modern political movement haiba taragadi ani suba nupilan sini 1939 gi irabot kona yaurakadori bani nupilan sida luchingba ama oina kona thoghodori se nupilan gi ihausidagi irabot thogakadoini aduna nupilan se ahan bagi nupilan 1904 gi amal laikre ani subagi nupilan akoi khange imperial government na chieng puthoki ba akoi chara silakba kolakba min takpa kopa chingjallakba khochalakba achauba issue amane matam duda debate tawnar akanda finally ima kaithel da phamiba ima singna thoaga hujik akoina khwairaman bazar ai na khangnari se british ki matam dari sana kaithel hai ado saina kaithel da loina mak thoktana lan hauraga akoina tauki hai aduda su akoi gi contribution nama isoi ba mo hujik se chayen na ba ma lai pangan nupi yauram de haibagi pot am su dum lai matam du da kaithel phame matam du da pangan nupi kaithel phame ado phammaga su pangan nupi do yaudi ai na hujik tongane celebration tawe ai ko su tongane observe tawri si su problem mane history se khangna dabadagi aduna madugi wari na mo oikre loi tharak pada irabot koina luchingba matam sida educated ni mayam ma lai w ibungo ko gi ibungo hal le ibungo hal na han ba logi lawyer oiram gani arambam ko gi samarendro sogai jam samarendro na ihan han ba ba oiram gani metric na w yumjau no oiram gani lari haiba mayam thoga kre muslim da su thoge matam sida 1928 oiram gani kolkata gi akoi gi kari dagi ripan college dagi thoga ise akoi gi waliwala matam dugi masak naiba lari haiba sing dugi manungda yaurpa waliwala su amani adugi matungda makara aduna adwai matam gi do ai kijitang nei ninge nikhil manipuri mahasabha 1934 da seme organization namo oina lari laisu haiba mayam na pullaga masisu Hindu haiba wai si lauthok si atopa community mayam ma yawi haiba gi issue lakpadagi masida yawram ba mayam ma thogai naki ama chaudhuri si da yawram bagi associate tawram bagi lai daga maulana rahimuddin si da yawram bagi wari lai aduna Nikhil Manipuri Mahasabha la abudagi di mathang organization la hai Krisak Sabha la hai Praja Sangha la hai 1946 ta adagi Krisak Sabha 1935 ta Manipur Praja Mandal 1946 ta Manipur State Congress 1946 ta la hai Socialist Party 1948 ta Communist Party 1948 high university organization sing sa larik haiba matam dugi khang hairaba ideology da communist ki ideology socialist ki ideology congress ki ideology loina chelaba mioi na kani sida thoga aga Manipur da awon ba ama lakadabani na haura ibuse masida aina panjaning ba ama khak lai organization na muslim gi lairame anjuman gawba ma
मरी मतासु फमी मौलाना रहीमुद्दीन की 1890 दा मासे पोए हाय आलिम 1910 दा लोइग्रे 1910 दा आलिम लोइरी से याम ngak पामना मासे नॉर्दर्न इंडिया की सहारनपुर हाई बगी दारुल उलूम देवबंदा फ्रीडम स्ट्रगल ना कन्ना हौरिंगै मतम 1919 दने जमीयतुल उलमा लिंगबसे फ्रीडम मूवमेंट की मतम दा महमूद हसन होगी मतम दा अखोगी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक बने मधुगी मतम दा फ्रीडम मूवमेंट की स्वराज का है पोचे मुन्न खंगा लापा मौलाना अमनी मा खत नते मागी मखा ताबसिंगसु निंगतंबगी इहौसे डायरेक्ट अदु मतमदुदा मणिपुर की लीडर सिंगना अदुदा चलुबगी पोती आई पांग थाजदे रिकॉर्ड सो आई हुजिगो फंगदे मोय खरसि नतना मोजे डायरेक्ट थेंगनरगा लापा हाक्तने सहारनपुर आई चचरुरे चटनबसु मयाम म यावरमगनी दिल्ली दगी सम 100 का क्यानो प्लस अदागी किलोमीटर खक्तने मधुदा अचौब देवबन की मूवमेंट अमा मधुदनी मौलाना अबुल कलाम आजाद खोनगा लीडर ओइरगा लाइबसे अदुना अदुगुंबगी लीडर अमनी मासे माना मसिदा लागा अंजुमन लिंगबगी वारी लई अंजुमन लिंगब मतुंगदा मातमदुदा अखोइगी इराबोत मागा याम क्लोज ओइरे इराबोत मागा क्लोज ओइरी से दुम रीजनेबल नि अमसु सिलहेटगी कम्युनिस्ट इडियोलॉजी पूरगा लाकप मीनी अदगी अमना दिल्ली दगी स्वराज की मागी सैरेंग स्वराज हम पनबनी मौलाना रहीमुद्दीन ने इबा सैरेंग खुई लारी खरा लैबनी हाइफेतंग पाबियु स्वराज गायबसे निंगतम इंडिया से ब्रिटिश की लोयलम लैबाग अम ओइरे मसिदगी अखोय नानथोकदौबनी हाबा पोसे माने याम कुपना इरगा थममबनी मदु नैनबीबा चुमगनी अदुगा अतोपा मौलाना अमगा अंजुमन सिदे याम चावनो यावरमे डॉक्टर मौलाना मोहम्मद हुसैन अली सहायना अखोई खंगवे अहनसिंगसु खंगनरमगनी ngasiबुदि निंगसिंगनरगदि अखोईगी हानगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाकनदुदा यूनानी की हमदर्द की हिदाक योनबा अमा लेरमबनी मासी मागी मचानुपासु सीग्रे मचानुपा अखोईगी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दा थबुक तौरंबा ओजा रियाजुद्दीन की फादर ने मासी याम नंगए नए हाइबदी 1907 द पोए 1974 दा जस्ट इमेजिन 1907 द पोक पनुपा असिना मतम तु द लाहौर द चलगा मद्रसा द तमुई लाहौर जे हुजिना पाकिस्तान अदुना हारिबा नुपा से लाहौर द चलुरे लाहौर द हलागा मासे अमुका कलकत्ता दा मागी मनाउ नुपा अमा मयाम अमा कम्युनिस्ट ओय जहुर राय जे सीजीआई दो गंताना सीगिबा इराबोत तिनरमी हारिबा नुपा से अदुना माना 1974 दा अखोइगी सी अदुगा मरक सिदा माने हिंगिङै मतम सिदा मासे सीसी दो जावेरमी हाय मतम तु द मासे नॉट ओनली आलिम खत्ता नतबा कलकत्ता दगी मासे अखोइगी हमदर्द की अखोइगी होमियोपैथी की सर्टिफिकेट सु पुरगा लाई अदुना मखोई सिंगसे मतमदुदा अंजुमन दे यामने एक्टिव ओइबा पॉलिटिक्स ता यावबा दिल्ली असोम द तौरिबा फ्रीडम मूवमेंट की इहौदा मुन्न खंगबा मिसिंग ओइ मसिमा आई थमजनिंग बने अदुदगी अनी सुबदा कॉन्स्टिट्यूशन सेमबगी वारी अमुक लाए कॉन्स्टिट्यूशन सेमबदा कोइना तोइना पंदबा अमा लई कॉन्स्टिट्यूशन सेमबसे तसेंगना ओजा गांगुमेगी लारिक पारगदी गांगु इंडिया दा कॉन्स्टिट्यूशन की वारी लेद्री निंगा तमद्री मणिपुर दा हाना कॉन्स्टिट्यूशन सेम दोनी अनि ने हाय मतम दा कॉन्स्टिट्यूशन सेम बगी वारी कॉन्स्टिट्यूशन हाना ले ट्रेवेनकोर करिनो अमसु ले अतोप स्टेट अमसु ले सरोजनलिनी पारत न पनमनी अतोप स्टेट अमगा मणिपुर खक्तनी कॉन्स्टिट्यूशन की वारी लेबसे अदो अखोइने अम तोइना पंदबा कॉन्स्टिट्यूशन की आइडिया से कनाना पुथोरे इनो हाय कन बुद्धचंद्र मसा यावबने मयामना पुथोक्त्रिङैदा अदुबा अखोइना कोना थंगदि बुद्धचंद्र से मागी हिस्ट्री से अखोइना थोइना नैनखिद्रे अदो यामना ngakpadi निंथौगी सासन लैना आई इसाना कॉन्स्टिट्यूशन सेमगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी म पुरप याय हाइबसे अदुगुम नुपा मनि मास अदुदगे अमना मंगोंदा मसिगी अनौबा आइडिया पीरिबसे ओजा गांगुमेगी लारी पाबियो मुन्न पादबनने अकबर हाइद्रीनने अकबर हाइद्रीना निंघातमा अनि लखोई तयारी तहोरो अदुना कॉन्स्टिट्यूशन इहोरो हाइबदगी बुद्धचंद्रना अदुना फरनी हाइबदगी अद्वाइदनी रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट अमा सेमगदबनी हाइबगी इहोसु हौरक्पा मसि पुनमक्से ओजा गांगुमेने लोइनी इदना थरममने लाइक तो लोइन यावबने कुपना पादबगी वाने कोई चिल्हाइदा सुम चनबगी को लाइक से पाददर चिल्हाइदा सुम हाइबनिना अदुना अइना कॉन्स्टिट्यूशन इरक्पगी मतांगसिदा बुद्धचंद्रगा अकबर हाइद्रीगा अनि सिगी रोल याम चावे अकबर हाइद्री से मणिपुर यामना सिंपैथाइज तवी है हुजिक सुमागी मोंगफम कबर कंगला मनुंग दलै
मा वाइथौद सीबने हार्ट अटैक तौरगा मासे मतमदुगी इहान हानबा ब्रिटिश की मखा तारकपदा इंडियन मचाना पाइबा अदुगुंबा करी अमनी कमिश्नर अमनी अदगी मासे करीनी हैदराबाद की निंथौ की फैमिली की ने मकोई से याम साथीना लारी हईबा आईसीएस ऑफिसर अफाउबा अमनी अदुना अदुगी वारी लेखरे अदुदगी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी लाए बॉडी लापसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी से जनवरी 21 1947 दा मणिपुर स्टेट दरबार न सेम बने हाइबदी सेम ओइना सेमहन बने मधुगी मखा तारकपदा इंडिया से निंखा तंबगी फिबम जे सुम लक नक्सलकपदगी अथॉरिटी मतमदुगी चीफ कमिश्नर कोई मणिपुर की मसक नाइबा मयाम सिंगसिना तानरगा मसिदी ट्रांसफर ऑफ पावर की पोट अमा लाकदोरे मधुना तैयारी तौरो हाइबदगी मणिपुर स्टेट काउंसिल महाराजा इन काउंसिल सु हाइबा सी जुलाई की तांग अमा 1947 दा इहान हानबा कोइना चीफ मिनिस्टर ने लौरिबा एफ पियर्सन न तौरगा सेम बने मसिदा मागी असिस्टेंट ओइना दरबार मेंबर ओइरमबदगी दरबार मेंबर द पांगन नम खक्तनी यावरमबसे सा वली वलानी मीसु यामदे मी मंगा तरुक तरेट खक्तनी अदुसु गांगु मई द लोइना पीबने अदुनि आइना साइगी लाइरिक से अखोइना सिलेबस ता हापगा तमद्रगदी अखोइना खंगदौब नतेबा सुगुमैना लेक्चर अमा तौरकांदा अखोइना मुस्लिम न करी लौरममी गाइसे हेता खंगोए क्लास अमा ओइना तागा अकांदा ngasiगी जनरेशन न खंगदब पोट ngakतनी सिलेबस ता याउदे ममांग द ओजा अमने याम कन्न येले अदो आइगी चनुपीदो पॉलिटिकल साइंस जीपी दो ओजा ओइबनि मान हाइ तमदे अना चीफ मिनिस्टर से आइना हाइनिंगी बदी नॉट ओनली अलीमुद्दीन खक्ता नते यंगमासो सैजागी कंट्रीब्यूशन लई रिसांग कैसिंगी कंट्रीब्यूशन लई मैते की चीफ मिनिस्टर मयाम की कंट्रीब्यूशन लई पुनमक से अखोन लारिक ओइना तमद्रगदी नखोइना करी तौरमबगे हाइबा पोसिददेबा ngasi अखोइना खदरी अदुना ngasi अखोइना सिदा सिलइसे करिनो हाइबा मतमदा एमपीपी की मिसु याउजरी आई लोइना उई ममांगी दो सो कोई फंक्शन तवे अदु लाइबक थीबदी अखोइदा एक्सटेंसिवली मतम पीदबा एमपीपी की फंक्शन दा याउरोइदबा मफम अमदसु याउरुरे कैगिनो हाइरगा आइसे गवर्नमेंट की सर्वे नमो ओइबनी अदु एमपीपी की फाउंडेशन दे दाइसे बाटोन हाइरे आई यावे कैगिनो हाइरगा आइगी पाबुंग से एमपीपी दा याउरमने अदु आइना एमपीपी की यामना नुंसीजबा पोतो लीगे तौबने अदु मीदो यामनबनिना कनासु तानिंगो अना मधुगी पोतुने आई कोन हाइजरके सुमाइना तौरगा औरपसिदगिदी स्टेट हुड की पोट से अखोइ इंडिया दगी ब्रिटिश थादो खिदोरे हाइबगी पोट से लाकबदगी सेकंड स्टेट काउंसिल अमु सेमे सेकंड स्टेट काउंसिल सिदा हाइरिसे नुहोय की चीफ मिनिस्टर अमु ओइहौरो अखोइ चखरनी हाइबने एफ पियर्सन से ब्रिटिश मचानी अदुना नुहोय की ओइहौरो हाइबदगी मसि कना ओइगनी हाइबदगी अखोइना पीबीए न खंगनरिबा प्रियोबर्टना एमके प्रियोबर्टना चीफ मिनिस्टर से ओइरे अनिसुब सेमे मसिगी सेमबसिदा असाइगी अनिसुब मुस्लिम ममुथो ए वली वला की मखा तारकपदा बसीरुद्दीन अहमद एना नुपा म यामना रोल चावे मासु यावे अजान जे लाउर से ngатang लेखा हा अखाप्रो अदुदा आई केदौजरके अना समझलके खरा अदुगा महोय अनी की रोल से मुस्लिम ना मॉडर्न मणिपुर की पॉलिटिक्स दा अचौब रोल अमा लौरम्मे अदो वली वला कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी द मायावे अनी सुबना अखोइगी हुजिग हारिबा बसीरुद्दीन अहमद से इहान हानबा मिनिस्टर ने मासे इंटरिम मतम दुगी एसडीसी मैजिस्ट्रेट को ओइरमबदगी अखोइ निंथौगी फैमिली ना याम क्लोज ओइबा अदुना नंग लाइरे हइबनी बीए ओइरबनी चलो दंग सिदा मंत्री ओइना ओइहनबगी मवोंगनी अदुमाइना तौरगा मोय अनी की रोल याम चावे अदा आइना साइ हाइखिबा असाइगी मौलाना रहीमुद्दीन खोइगी रोल अमा स्वाइदा याम चाउन उरे अदुदगी मखा तारकपदा खोइना उरिबसे 1948 की यामने हिस्टोरिक ओइबा ngasi di akoina historic celebration ne leiba assembly election pangthokpase election pangthokpase jun gi kuntaruka kuntaret kani hai pangthokpase ado yamna ngakpadi akoina matam sigi muslim population se yam piki ko 1951 gi census ta muslim supna tagi lising gudra ga taret khaktani leiriche 1951 की सेंसस था 41 दगा दी सिदगी क्या हंधरगनी मणिपुर की अपुन मिसिंग 5,77,000 लाख खतनी याम थाथी न पिकी सिगी मनुंग दा लिसिंग कुंथ्रा मंगा सुहारो मतंग द मदु इलेक्शन सिदा मी मरी काय मदु के अखोगी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्शन पास तौबदा अखोगी यावरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की मसिंग दुदा मुस्लिम की अहुम सीट रिजर्व तौबी मधु यामना फजब पोटनी 53 सीट लेगदौबदा कुंथ्राना तंपाकी ओइबा त्रानिपान चिंगी ओइबा मैतै पांगल दी अहुम पीबा अदुदगी अनी यमना
lai lai shu haibagi sigi potse pire aduga anauba system ambo putu e matam sida yamna far sighted ni matam dugi leaders sing se plural voting system men plural voting system se kadai kadai da leibage haba matam da lilong da ma leire yaripok da ma leire mayang imphal da hariba mafam sida mi amam na vote ani thadagani pangan gi khwaide yamba mi am su kagani maitei gi khwaide yamba mi am su kagani sumaina tawraga plural voting system gi makada vote tawe mi mari kai question di kar maina mari kara ino ahum da mari kara isi haba question nama mugla yam interesting way is why dani ada kari ba misi kanano mayang phande gi Sulaiman Mia ani subada Amjad Ali yari poktagi lilong dagi ani kai Muhammad Abdul Qadir Saha Muhammad Ali Muddin now masida khang da basu mayam yawram gani masi yamna interesting way 1948 ki Manipur gi gazeta yamna sang na nai masi gi case gi election tribunal da pukhatle moy ani ka maina kari noi yaroi Ali Muddin ka ba yaroi yamna kan na ye nai matam du gi diwan haiba Amar Singh haiba sine yele yaroi haiba da gi masi gi proceeding che chat thare last ta Maharashtra na overrule tawe magi party Praja Party da ka bani na ma ka han ga dawni na adugi potuma yam sang na yaw bani maduma pabiyo sumaina tawraga mari sikare aduga PB gi sarkar ma seme priyobertagi maduda Ali Muddin na portfolio yam phajai jail ne medical ne public health ne sanitation ne pairaga cabinet minister oire adubu laiba thibadi October gi tang 19 1948 ta hairiba assembly se India da mars tawre haibadagi assembly se muthat kre ado aroiba last session se sigi numitchida phami October 19 da October 1948 ta phamba matam da assembly gi consent yaude aduna nakoi na akoi merge taw se yaro ena protest tawki masi akoi huji kanna masi gi legality yena ba kangbuna assembly na yakide haba pot lai maduda aina sai thamjaningi bse Ali Muddin su being a cabinet minister amoina yam chauna India da merge taw ba yade haibagi protest of the Yauki have the turning beginning. Adudi Tahi Amarom Tanning Chitweba, Sigi Sarkar, PB Sarkar, Sigi achievements is a way and a Sigi Mirol na Kautokre. Tasing Hargadi Kautwe, Ozani, Kangi, a when attack with the Yauselatre. Karigino Masigi said, Yama Maruway, a Sigi am the relate weba. Karigino Haraga British na pan, Matam da, Ching, a queen of Pagavani in a British na pai. Administration Tongan Hale. Tampak na ningdaw na pai kadaw ni hai darbar na mating pang kadaw ni darbar member na adum hai na hill ga valley ga ani gi administration politics se thugai ra ga British na lak pa se sigi sarkar sina amuk ka punjal han bagi thabuk tawram me adwai dani asai gi Ali Muddin su yawru bani na Ali Muddin gi significance se adwai de yam chawi hai batare sida achievement se karino hill ga valley ga ani se amu unite taw se masigi assembly na tawe aduga hill gi department ama tonga na hangbi aduda major ka thingna hill gi department gi minister pai law court ama mu hangi madubu hill bench kawe adagi budget ama tonga na forest ki sembi maru oina ching sing se develop tawna na ba forest mang da na ba chief forest officer ama hapagi wari yauri aduga bazar British na pairam ba akoi gi Maxwell Bazar adu hari ba akoi na uji swai da sum ganga sigi miron na khang da badagi ni Sadar Bazar se anau ba sarak bani ga ne yen ri do matam tu da masi British Reserve area ni British Reserve area gi manung da Jama Masjid se lai bani maduda mayang sing se dukan phamali sana kai tel na tonga na thami British Reserve ki manung da na mayang gumba kari gumba mayam se phamali aduda Maxwell gi sak thong ba amana akoi lai kurum na ba machet am tadi bibi wa hai badagi Jama Masjid saki bagi wari ni hujik su maming thelaga laibani aduna history do khangda bani na karam kanda Jama Masjid lai rakribno hai bagi question amuk tawrei do ana British Reserve ki wari si su gangu mai de am chauna yaw bani kitang pahaninge aduna bazar committee seme aduga bazar se develop taw bagi pot lai sumaina lai adagi 1948 ta yam interesting way ba pot ama akoi de issue achau ba ma thang thare kari no ma se north east ki ni ko Purvanchal state sem bagi matang Purvanchal state se akoi na north east frontier province na north west frontier province lai bagi type ta som de su north east frontier province na sem ni na ma se sem han na ba one of the British na achau ba thodang lawe matam du da Copland nei na
Renigal Copland Gowa Cambridge ki professor ama tawraga idea che puthuhan bane aduna Copland plan gai naga akoina yam kanna nei neri se adula Manipur amadi North East punamak tribal laibe area amadi Upper Burma gi saruk punamak se kari onthokpa asai gi Purvanchal state ko godawani haiba pot sima lakpani sigi lakpa sigi makha tarak pada Robert Reed ki plan amasu lai madusu sai gi hill area punamak si pulap tazal laga state amu hen bahai bani maduna ngamam bataragadi yam luri base Manipur se lairam maro Manipur se laitre adwai dani irabot khoine yam kanna howri je Purvanchal state ki aduna matam tu da Bengali sing na yam na support tawi hai Purvanchal state same gada bani hai se Congress ki Bengali leader sing sina kanna approach tawi hai masi semhan na ba adubu laiba kibadi protest se yam kan khibana maram oiraga masigi idea sibudi ke do hodre madudani asaigi irabot ka Maulana Rahimuddin ga 1948-49 de MDU da pangthok pa function kaya da chairperson oidana masigi protest taudana Naga singi Nagaland ga chatpagi wari ga yauri da tim dharaga Naga gi leader mayam ga wari sanaraga akoi masi protest tausi akoi masida leiterde akoi mang rani haibagi adugi ihoga dusu dum leibani asumhaina tawre October 1949 yore Manipur merge tawkre part C state oina chief commissioner amagi makha thame ona thangda lieutenant governor kaure mangon de executive amagi judicial power pijan kre 14 member gi advisory council ama thame advisory council si dasu Muhammad Alimuddin yawe makhoi se advisor oina leiraga Manipur se sasan tawbagi adugi makha tarakpada Alimuddin mathang kare Electoral College 1952 da kare Territorial Council 1957 62 67 ma loina kare sule de tare la karam gani mana magi punsi da ko adudagi di ana issue mamuk la 1960s se pura 60s ki matam sida statehood phangdabagi issue ama yumnam yai magi da yawbani MPP na maru ena thoga khibase akoi gi center na akoi di yengbi ba midyeng akoi gu statehood ki demand pb daba statehood ki thak ta pukhattaba akoi da chawkhat handaba akoi da larik tampham leitaba chaningai thaningai leitaba punamak si yengaga akoi ne MPP se sem khibani haiba pot amasu yawbani aduna yamna interesting oiribadi statehood se madugi ihauda Indira Gandhi lae Indira Gandhi Manipur da lakpada Khuman Lampak ta nung thombagi wari ahal laman mayam khangnaramgani ma se mayam changaga gari thubai dana kokai dana tawba adu yam interesting oiba wari musu yawbane hapta da Anira bot ka bhole min naramba Mirza naga kalhaubagi wari musu laibane aduna Indira Gandhi na ko na ma se ada kauraga maga wari sana photo aina thagat kibane mayam unaramani Indira Gandhi ga maga phaminaraga adu ma se bhole lepo hairakpadagi bhole lepagi wari su laibane aduna wari am oi crested hut phange Indira Gandhi la e protest away masidi nam thabanga moidori aduna state hut se pire se state hut pire state ahum gini Manipur yaure North East Area Reorganization Act 1972 aduga state hut na koi ngasi so observe tawriba January 21 1972 adagi di assembly election tawre sit humpu thambi re kunthra waram de humpu da laksale now masida anouba sarkar ama semgadawbani haiba pot amagi iholae MPP maraksida sem khre December ki tang 13 1969 masida su Muhammad Alimuddin gi chawraba role lai Salam Tombi Yumnam Yaima adagi chawba Khambau adai Sosoloro Ashraf Ali moi singse MPP sembada achauba role lawkibani ado pabung na mamangda ngangkiba pabung ozoi na ngangu matamda it was the brainchild of Alimuddin hai Alimuddin na brainchild oiraga mana idea puthu oga sembani na haiki ai na thengna jawbada aduga MPP sembagi yamna nungai raba wari su leiramgani ahallaman hingnaramgani masi su trace out tawba ma changi adugi potune aduna makoi se Congress tagi mi tariat chen thorakpani hai Congress se oiraro yararo ena makoina saubadagi thoga aga MPP sembani hai adu election tawbagi mogi manifesto yam nungai bane paba ngasi gi modern lyric ta adu su Punjabi ni rambra kaino tawbane akoi gi swai gi na ibeda pakna yaude kai gi no haraga MPP gi manifesto se awon ba sarkar aba purakani haibadi medical college agriculture college university khungang da mai thalangani double cropping tawni irrigation pigani high school gi 11 phawba mai masing tamangani industry lingani cement sugar si singse makoi gi manifesto da loine yawe ado ngakpadi hairiba manifesto se chahi amaga tha mari da ayamba loin tawramme moina adugi potune aina saigi si puzalai ise ado matam sire amma nungai ba mak yawe
प्रताप सिंह ने नुपा मना मपानदगी नुपा मना मतमसिगी पॉलिटिक्स इबने ngasi akoi syllabus ta ga du paadre anau ba narrative ngarang nan thogakpa historian mayam ne iba narrative se paabda akoi di wazal le ko tasengna kai gino contribution je yame ba lawri se every community ne loina ma lawra ga manipur anau ba manipur ma semak pane ba adugo ngasi ngarang thogakpa historical narrative sing sidadi loina thaidokre aduna sida paningi bese sida yam ngakpa mana mai Muslim singina karigino MPP da adoke mati vote piri se na mana aduda yawne line ma yam phazaba paragraph ama